kulay ba? To kublay. Kulay ko. Na kaliang mengi ka HNYM penuh lasun. Mhm. Apa ide berkata kajing dia basusi. Na kajing klat nak di mesin berkodor. Jangan kan dekat hany mengi. Tena kaliang ka HNYM penuh lasun ni penpau kajing susi ke bakrau. Bat ni ai ka kenten snulem. Sekte belong yeng ki baladu no. Ka mesin berlului ke jongki. To na kaliang mengi kem kaseng ni ai ni pak kan ke kenten snulem seki. Ba ki ki borok ki belajia long baji song mek kajing penyaj tong bu kajing penyaj nane penbit ibit unong bu nong tau mo ya kata Jahat. ngirung imdan kentin sibun na kaliang mi kaseng to ngin bu lang kajing duai na benta kini kimet ki belai lek no bakin poisuk poisan sa kata kalunti ba ublai ba pengkret na mata maki ting air ka kajing sungulem siki bahayeng bahasem bakin nangit bakin nom duk mesim apa de bakin kajing dia ba nang mat kinang yo pat kajing kerku kerhain na benta kajing suk musim mo kalau nak kalian mi ka seng dengan ngembadon syuk kana kentin ben ong de tangkata ben skulem to ublay kajing suk haki brok sangut bon dia don rengkat bakin nang kerku kedo ya kayeng kasem ka jongki tangkata he kulay sibot Kata kublay. Mo wat phun na mon phun hipat ngamo ba tang su phun na pi jano ka record je pi. ai ta To